Samueli wa kwanza mriango ni wa 18. Jonathan nang'wa viziwe manenda ngira kambi ya Filisiti. Siku mwenga Jonathan mwana wa Sauli aking'omba ye mtana amsukuliraye silahaze. Haya nafufuke fende kwenye kikosi cha Filisiti. Leo ng'ambo ya hiri ela kang'ambirire babaye bule. Sauri were anakala sina mko mamanga kwa migironi. Kanda ya muzi wa Gibea na mapata magana mahanda uvivi. Kahizao kare hanahi ahija mwana hitubu ndugu ye Kabodi mwana wa Finehasi mwana wa Eli mlombe wa Bwana Koshilo. Ahija yore nda ziyevala cho kizibao cha kilombi. Kanari emanya ukala Jonathan yore zahauka. Kaiza wongwa nyamba wa Jonathan yore nakirire hata fikire cho kikosi cha Filisiti. Here hana kirima cha ng'wamba upande mwenga na kirima cha ng'wamba upande mwingine. Kirima king'wenga chere kinaifa Buzezi na cha hiri here kinaifa Sene. Kirima king'wenga chere kiimire luhande lwa Vuri mbele za Mikimashi na kirima cha hiri here kiluhande lwa Mwaka mbele za Gibea. Jonathan aking'wamba vulana are msukulira silahazi akiamba haya nafuvuke fende kwenye kikosi cha are hawatumario kama za tahirwa ni kwenda Bwana kafuhendera kazi maana kakuna cha kumuzulia Bwana asiokole kukirira kwa anje hedi ukirira kwa achache. Msukula silaha kimzigiza kiamba henda gosini garigo moyoni mwako lola mini hang'unga nawe moyo wangu uhang'unga nawe. Jonathan aking'wamba lola nafuvuke fende kwa atua nafukaza nyese kwao makifamba tarizani haho hatafuze fundaima haho fundiho kala kafunda mbuka kwa atua ela makiamba haya mbukani muze funda mbuka fende maana uo ndakala ni mvano wa kunyesa kukala Bwana zangize mikononi mwao. Bayo osairi makiza nyese mbele za kikosi cha Filisiti na wa Filisiti maki amba lolani wa Ibrania mana mbula kula mumo mainani maremo zifisa wa Filisiti mareo kalakai za choke ikosi makingwi haya Jonathan naye mtukula silaha makiamba hayambukani mzi hafuriho na sifunda muhenda kitu. Bai Jonathan aking'wamba ye mtukula silaha hayambuka nyuma zangu maana Bwana zangize mikononi mwa Israeli. Bai Jonathan akimbuka kwa kuzisombeza na mikono na magulu kwakwe kuna mtukulu wa silaha nyumazi. Filisiti makigwa mbele za Jonathan na ye mtukulu wa silaha kiza nyuma za Jonathan na kialaga mara ya kwanza. Jonathan na mtukulu wa silaha malaga atu here mirongo miri kaiza sehemu ya here nusu ya hatu hadimaho kuringwa kwa siku nzima. Bai majeshi yose ya kambini alwandani ya kaiza kikosi na akushambulia os mangirwa ni oga okukala nsatetema uga uwa were ni mji jomu areho arinza Saulu kuko Gibea Benjamini malola na lola makiwa na kundi bomratu manachimbira kuno na kono. Bai Saulu akiambira watore okala na kiamba haya zitaleni fumayini ani hani mare ufuricha mare talama kono okala Jonathan naye mtukuliwa kwa silaha ere kama Saulu aking'wamba hije hedu mbozero sanduku la Bwana maana wakati huo ro sanduku rihang'wenga na Israeli. Fikara Saulu roho kala nanena naye mlombi luria hulonzo kaiza kambi ya Filisiti longezeka jomu. Ndo Saulu aking'wambira ye mlombi usa mkonowo. Bai Sauli na watu osi mareo kalahunga naye wakikunzumanyika hang'wenga kwenda vihani. Lola manafika kuko Afilisiti magalama za tanganyikirwa vivi hata manatemana enye kwa enye. Bai ariya Ibrania mareo kala maupande wa Filisiti ho nyuma ara marambuka hang'unga nao hata kambini makwenda kwa areha Israeli mareo kala hang'unga na Sauli na Jonathan. Vigara areha Israeli osi mareo kala maza zifitsa kaiza insi ya mirime Efraimu mareo sikula ukala Filisiti manachimbira mangi iramumo vihani na makia bibirisa jirijiri. Bai siku hiyo Bwana akiakola Israeli na viha vikisala lira hata Beti-Aveni. Bai hata Israeli mabuzika siku hiyo kwa kukala Sauli wera zaapisha hatuna kwamba mtu yeyo sande yera chakura chocho sikabila zulu kufika hedu ende yera kabila sidare hii za mahadhu yangu ni alaniwe kwa utuo kahana shikari hata mwangari yedo na kitu atosima kingira tsakana mama kiona uchi wanyuchi hotsi marwangira matsakani maona uchi wanyuchi unatuza
ela hata hang'wenga na visho kahana tamng'wengare tata kuulamba kwa ukalore manago hakire hukiraho maricho kala mazapishwa ela Jonathan yewere kasikirire kukala baba yewere wapi shari yahu achuka vijaki hala datawe roho kala za ugwirira na kiutobesha mumalalani konyaki nula mkono hata kanwane kulamba wo uchiwa nyuchi ariho henda visho akipata nguvu konya mwenga wari ya hushikara kimwamba baba yeza apisho shikara kamba mtandere chakula rero ni alaniwe ndo hata watu kama na nguvu za mwanya Jonathan kamba baba za yangiza tabu yoiti lola ni mimi nzi hota hata uchiwanyo chuchache wenye nizapata nguvu ungekala vizo zaidi kala watu mara kula kwa virehu vitu rijo viteka nyara kula kwa madhuehu maana vivyo Wafilisiti kafalagi ranji bule siku hiyo baada ya Israeli kuwapiga Filisiti kula izamikimashi hata aijaloni makala mazahungu kironi nguvu sana bai makivinga vile vitu marijo kalama vitekanyara makihala ngonzi na ng'ombe na ndama makizitinza hoti makire nyama na milato bai achambola mtu mwenga king'omba Saul lolo watu wanamuhendera dhambi bwana kwa kura nyama zirizo na milato Saul akamba atunini be mzahenda vi pingilisani webo mumze na rohaha vivi kare kiza kamba samukani mukambiro watu manirehere ng'ombe zao na ngozi zao masizitinze haha marie masimuhendera dhambi bwana kwa kure nyama na milato skuri aho atuosema kireha ng'ombe zao na makazitinza haha baisa ula kumjengera bwana kijacha kwamba zara sadaka iyere ndo mara kwako ya kwanza kumjengera bwana kijacha kwamba zara sadaka Saula kamba nafuata ramukire Afilisiti na usiku nafuate kana vitu jao hata mazacha nafusimriche moyo mtu hata mwanga kaizao au tumakimwamba enda Josu unaje nikarakara matoni mwako ndo iye mlomba kamba nafumuze mlungu haha baisa ula kumuza mlunga kimwamba vize ntaramuke ni kapiga Wafilisiti vize undangiza mkononi mwa Israeli ila mlungu kamzigizire kitu siku hiyo Saula kamba nzoni nyosi ni vilongoza majeshi ili filole kala ni dhambi yani izio hendwa vivirero maana here bwana ishijo ya ikombola Israeli hata chamba dhambi iza hendwa ni mwanangu Jonathan ni lazima alagwe ila kana mtu mjibu kitu Saula kiambira nini imani upande mwenga na mimi na mwanangu Jonathan funde ima upande wa hiri hatuma kiamba henda joona shinikarakara Bonya Sauli akimvoya bwana mlungu wa Israeli akamba mbona kuza mjibu mumikio rero chamba dhambi ndani yangu hedu ndani ya mwanangu Jonathan he bwana mlungu wa Israeli boza urimu ela ukiamba dhambi ikahiza atwa Israeli boza tumimu baikure kimgwerera Jonathan na Sauli ila watu makipa tikana kama na makosa Sauli akamba kupigireni kura mimi na mwanangu Jonathan iyamba ya bwana mpate na makosa andalago atuma kumwomba Sauli hata si visho bule ela kiashinda watu kwa visho makipiga kura kaisa ye mwenye na mwana Jonathan kura zikimgwerera Jonathan bai Sauli akimwomba Jonathan haya naambira hendazi Jonathan akimzigiza kamba mimi na tata uchi wanyu uchache kwa kumirasi ya muda tauriwo kala mkononi mwangu lola ninaambira kwa lagwa Sauli kamba mlungu ni ani adibu vikale kala uwe Jonathan kundafa ela watu makimwambira Sauli kwani Jonathan arehenda Israeli pato ushindi umbo mwalagwe hata bule here bwana ishijo kahana hata luzere lumwenga ndo lungamika kitwani mwakwe maana azahenda vivirero kwa vizo mlungu bayo watu makimu tisha Jonathan na kala bule baisa la kilicha kwa watu wa Filisiti na Wafilisiti makuu ya kwao baada ya Sauli kukala mtawala wa Israeli wapigana maudhi Yesu kula upande zose wapigana na Moabu Amoni Edomu na tawala Zoba na Filisiti kila roho kwenda vihani washinda wapigana kilume na Ameleki na kiaokola Israeli kula mikononi mwao watu marewa teka nyara ana kilume Sauli reni Jonathan Ishivi na Malikishua na naye Airi akichere ni Merabu na Mvahabu Mikali mkaza Sauli ranefa Ahinoamu mwana wa Shimazi
Kiza komanda wa majeshi ga Sauli were nifa Abuneri mwana wa Neri. Babaye muhoho Sauli na Kishi babaye Sauli na Neri babaye Abuneri. Were ni ana Abieli. Kiza Aisraeli mapigana sana na Afilisiti. Siku zose za kutawala kwa Sauli. Na Isala roho na mtu mwenye nguvu. Edare akala shujaa. Wamuhala ili akalengwa na jeshi wa kwako.